Mshana no mpira. Mshana ya kuhereza Listen MC. Listen MC ya kwa sana Zack Banks. Bisiziro ya kutera omwika gwa hwabu. Ogu no mpira kaisha mbembe. Manyachigwi weseleri turana n'abagoda goda. Omulimbara sita Independence Day. Ebiro mwenda October. Ahachayi Group High School. Omupira ogu guhagirwa ba GBK. Abari gukorera amateka crash UST na yoga kureba zona. Abari kushangwa Kabale Road. Abakabiti Greek abahamirwa kitongole cya UNBS na URA. Okama kwendo magara. Chitunja duke kuri hihi amwe n'abatu mushime nu motorcycles. Abari kushangwa amahembe gete. Abari moro. Abari kuguza speech za cash. Amwe na road na sprayers kana puchi yona ine warrants omwaka. Abambara Tires. Abaraguza no kushubura Tires emiringo yona. Hamwe na za Goodwill. Abarashangwa Bishop Will Street. Ansia Nam Restaurant. Aba Cool Sounds. Abine sound ya telebishayi. Hamwe na screens empango ya mikoro yona. Barashangwa Chera. Mbarara. Ompiro gwa kugwerebera butunu ha TV West. Nabwanyuma after party. Za the Kel Band Restaurant. Abino bohereza bwa Barane Hotel Nunji Munonga. Barashangwa ina Pride House Mbarara City. Foga mno Omuneneserezo tushanja ndachi mu misho mukuru wa changa Listen MC aninye nkwine kana kumajingo inibanaga ko kwasa kuba ino nimbizusia hamzano gwitu ningashi ompiro gutwine the independence match hagati ya TV West hamwe na nabavuji ba Boda Boda omurembo ritu Rwampara nza ompiro gonguza kwa guruho ibiro byo kwezi mwenda okwezi yo10 that is 9th October ni kweli Independence Day aliyo mchai cha Global High School companies nyingi mnongeza basekuba ino nzishajika kana myezo harumu GBK Group elizoba niyo tabasakuba yintwijana yo kandi omukuru Habart already yiciro muchombeko Habart orije ndije sebu nakushemerera nakushemerera promisari makureba TV West. Good evening viewers. Na shemerera kuba ndiyo mu studios za TV West. Mwe bari kutwakira nkitwenka aba GBK Dairy Products. Mazina ganje mbanyeta Bongonze Habart ninye nkora marketing ya GBK omuri Western Uganda. So na shemerera kuba ndi aha. Okay. Nesi chamani menshi mronga mangu no kongera karaka striker. Matera kama kajangu mpiro ko gutera ubutaka bwakuka back in the days. Anyway, so okay, so mani no gamba ampira gwito gutwine Independence Day. Imwenka GBK nchinche twasekwa njano manya reka twasekwa ino nshajika ompiro gutu twasekwa nshajika TV West. Kurigire myaka itwa marumbu hereza close to 28 years. Turebere n'ububwiro bushimye kubantu garura community. Tukasima aba support batwire over the years. So twan celebrating emyaka yitu nkaga nebiri yo kwetegeka. Tugizire ngo twatanise n'aba TV West. Tu sponsoring. Uko nora abana bemizana aba waza kureba clubs za hero abantu bakoze recento mizanga so Africans tushiriye nyuma so atinkitwe nka companies ezitwiro mu nanko mu system tugiye ngo reka nite tuherezeho tokamanya nyakare so tugiye ngo tu supporting tukwatanise nimwe support niyo logo yitu niyo logo yitu buzuma murango nora ko kwekunyera very yes so ka green ka blue orange ako so ntukora mate mingi tukora twine classic milk eriyombu packet sibiri areje each box tujeta TBA ejeje nanga tukagiteraho mostly travelers akabona uri mumotoka nogikwasa somewhere it is ready Burama ona gushanga no ikanonyo aho kugishanga na classic ndijo je afino ten box yo flat na yo atejo niyo TBA ja about travelers abantu bakora traveling kal portable very much so aruna naganda ga classic gande nago actually je household name gatwire humunonga Burama ho kuzano gashanga
wena nonywa wena noteka chai cyo kwenda exactly na nabana bato abo kuba nitwe twine nanka yitu slogan yitu ngo quality for everyone everywhere buramwe hona umuntu wena yes. Quality ni yeje and we don't add anything amatuga kurwa umuntu niko kutugareta bakaga processinga ine mitendere kugendera but we don't add any chemical icyo ni nyenda viewers muchumanye twadinga bucintu cyo natindi kintu tufite ko matuga kurwa umuntu niko kutuga processinga gaga fresh very fresh yes arecho cyenyine Mr. Bati izo nzo products zonkezo munokora ninga shimwe twine twija twayongera mu twine yogurt tugino mu flavors ibiri twine strawberry na vanilla na strawberry yes are ya pouch na ne ya cup so waba nora noyenda ichipapura ero akasente kacenamo ejo tugine ichipapura tugino mu two sizes 400 mils and 200 mils so nchirigira wowe nabana nonda kukubakura Antoine mbagara ko mashomero bimbaga ka bashomero so funayo ka saketi ukamuhereza umwana akure aina magara marungi yana aina mechitore chompira umwana muhereze support akuba ntureba abantu abazane b'empira ati no basinziye kufuna sente true so it went to GBK ni encouraging na nemizano munonga cyo twatanga ku supportinga nanka programs enkezi kwenda nyenchakare ukamanya okay abero nonga umukuru habati then nizera abantu abarije ahampira been expectations nyingi so ahizoberyo from GBK what should people expect ningashi abantu abarije ahampira expecting iki ahizoberi ati ahizoberyo to organize ngironka ka promotion prices tuzishazire amata ube no shanga mtware 2 nozo kushanga half price so chameza n'abashobozi that they buy in bije mwene bije akko ngumugisha wow yes ogumuza kwe gumugisha kandi twenda abantu abanyambara bingi abaye batakumanya ngo GBK ryo make existence eruho kandi ine n'abatakumanya ngo ne yitu ne akundi awasta eryaho ngo berganko kwe ngo erukundo awar Kabale road before the bridge our factory yitu na heri ne kore bintu byo mutindo munonga mwenu taruhuduke tarum product ya GBK eti be supermarket be wholesaler be retailer buruka kiosk kona buruka funda so target yitu tuyon arena products zimwe twenda kongeramo nka flavored milk erion pipeline so twenda gumantu we want to add value to our milk okay jan ko kwe misabati asa kwa ino na breaking down kurunji making a shwango wa making a point wija ebiro mwenda ebyo kwezi okikumi Independence Day omuchayi haliye cha Global High School muje mureba kapira kandi tukapira konka nkuko yabagambira n'abakwa bintu promotions no soga ko mukobyo muhanguzi either amate t-shirt inkezi ndaka t-shirt karungi nkofira nkezi so mwije muri ready kubasa kuba ino no muhangura ebintu binji mnoga kuruga GBK group okay aturukwendera atsokora msi abantu bawe bagambire ino akatalekeka nice man umushabeni cyeshumbu obare so ni impendera ndukumanyisa abantu mwena ngo GBK eine products ziri ahamutindo na maka yo eturaho ye maka ya UNBS ikwereka ngo amategitu ngapasinga kandi numarunje munonga mwene impendera ndukuhereza ndukuramusya kitongore cy'inkora naco abakozi biti bona tukora nabo cya GBK ningire cyo mabacoro echo bashime ko bachirovia kwani bachikunda agent yitu so ni ndamusya my workmates family yanje nyino mukazi nabana yes rayo nimbara musya nabanwano banje so nimba shaba mwongere kunywa ebyo kunywa ebya GBK noza kufuna mani marunji uri umwana noza kukuraje uri umuntu mukuru no mabado kutambagira ngo emyaka ejo nene amagufa ngagita calcium true and you can't get that without taking milk so tunyoma kandi kintu nokagera na n'ikintu cyitwa cyo mucyagire kintu cyo muka turi abana baha tukurira aha tuzarirwa aha mutagire
Okay. Thank you so much. Abere munonga bakire kawe. Tonja chimwe no kubyusya. Ebero mwenda mwije mbase kwa mutishajika kandi ekintu base kwa ntishiteka aha level endijo. For now, let's get back to the music. Ice Man DJ on the ones and twos. A program no Omuneneserezo mukuru wa Changa Lithan MC Otarga TV West. Igana katwanyizibire Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi ariko z'ururimi rwawe ukutungura no kucyamura abantu ukurabira mu programs zitari zimwe na zimwe n'amakuru music nungi ubuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijoranyisa ha Radio West umaliso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatwatira Radio West aho rihona Mbarara igana katwanyizibire Kabale 94 katwanyizishatu Masaka igana mukaga katwanyizmukaga Kampala 95 akatwanyizibiri Fort Poto 91 akatwanyiznot Radio West gamba mpre